بله تماشاوان هجا پشتی کرته دمه که دیسان به هفرانه دوی بشه داجی امی دیسان بجاره خو کرودور بحث بکن و امی لسروی نقاشی خو بردوان بکن دوی بشه دا از دخوازم به سوات دست پی بکم سوات نها هنک سرمایه دار وک ولات پاریس وک ناسنامه ولات پاریزی بکارتینن گلو ناسنامه ولات پاریزی هی یانجی کارکتری سرمایه کردا چیه yani فرق جداتیا و یا ترکان هی yani jalin hamad serida kurt jali ve kar breve brneva tonu kari beji bavay tekniki eri kar breve brneva mesela hilberini da mesela niskaya işçiya da kar kerada mesela embejin mafin خوازایوا و ور هست آلین حقوقی و جگلی کی وارا و وقتی کتب بنرخینه او که کویتنه کاراکتری که وی خواسر تنه یعنی سرمایه کرده ام بیشن آنها پرندک لترکیه کار ایش چه برایواد دبن ام بیشن بوی هوای برایواد به yani از خواستم ویا بیشم سری دا ام قبول بکن قبول نکن کاراکتری ویچید به برابر و در دوره که خوبه که سرمایه کرد پناست که یا جی قط نبه خوبه که ولاد پاریس پناست که در دوره که بوی هوای هیا و ام کسی ویان وک روپوش وک ماسکت بینامد بجه ماسکه شبوی دولت بون ایوسا جینا لی اما مرن کارج بونا حمویا بجه yani ولاد پاریسین آنها گوادن دنوا اخفتنا جسیم نجی در باس بو کسی کجانی خدا ندوی علی و یعنی ام بیشن جبر کو ولاد پاریس بون جبر کو سرمایه وان پری وان امکانی وان درفتی وان دغزبت گلی وان دا بو جانی خدا نه yani ام بیا جبیر و نکن ایروجی هنه ایروجی کسی کو ام بیشن گله کی ریست گرند جبر کاراکتری خو جبر هلوست خویا سیاسی و ولاد پاریسی ام زانن yani لامده گله کی کس هنه کی شرکت هنه کی مارکت هبون قایم اوتن سروان yani جبر کاراکتری وان ولاد پاریسی جبر هلوست وان yani ام بیا اك نکن ام بیا جبیر نكن يعني محمية نكن يك يعني باش شو فرقي يا مسألة اوكي مسألة او سرمایه کو انا ها چه بیه بتایبتی جد لباشور و کل باکور مرد کار دای روجوا جی قبول بکه لهر سی پرچه او سرمایه او درفتن کو چه بونه تبوی چواب کی yani او کاری وشی کتیب کی تچاب کی تب بچای برای بی تب وی کاراکتری که خواست سر و هبه آنجا ام بجن او سیستم کاپیتالیسم وکی که پیاسا سربست کجرا تنگوتن تلگورا وان بکرن تلگورا وان کاری خو بکی آن نکی دناوبرا باشورو باکر کردستان دا یعنی ام بین ریوبری هرمی دا و باجار کردستان فرق کی لباشور دستلاتداری کی یعنی وی مروف دکار جید کار نکاش از خوازم بس سرمایه کم که سرمایه بچوایی به یا جگره بچوایی به از بس کم یعنی راست شرط عالی سیاسی و شرط باشور و روجوا و باکور قط نه روجوا قط من نکاره اکو بکه یعنی روشک جدات لور هي مثلا عالی نوکی و بجم عالی کارو برای و برنه و بجم ام بجم تو انا هاتو ژاپنیا آلمانیا امریکا تبدی وکنی تبجه لحمو جه همان سیستم کاپیتالیست هي کاپیتالیسم رنگی کی هي ریو ریوازی به بگورا بازار سربست ام بجم کاری برای باد بن لی اما در راستی خدا نبیه هوای یعنی مدل آلمانا کارگری işletmeye tişteki cudaya, Japon'a tişteki cudaya, Amerika cudaya. Yani vati kutu literatüre kargeri, aburiye mezhebi ki her velate ki rebaz ekidin evke xod ke, kari xod ke. Ez پر نخوازم درش بکن ژاپن حتی نیکو افلاس نکن حتی نیکو افلاس نکن یک işçi کی خوش کار در نخن کاراکتری کی وانی بیا هوایه او همو پرسنل خو همو المان خو کارگری خو به زارو کی بگره به مالبات وی بگره لوی گوره ده حسبنا اولوی گوره ام بجن کارگری خو işletme خو لوی گوره ساز که ج کرش بگره جبونا حتی نی ساعت کو نزانم کو ام بجن پدوی خوی هبه نزانم چه هبه بوی هوای اکتکه نه کارگر نامه دلته گوداری دکن دو خوازیب ژاپن بیا هوای اما آلمان نبیه اما امریکا نبیه اما ژاپنیا جواتو یاد که خوازه دیسا جوی سود بگیره ها جبو دیسا جبو برجمندی اما حد نما هم ده جداهیه که يعني هناك جي تدي عم بين وحشي كابيتاليزم وهناك جي عم قبول بكن يعني ده اوكن اليومي انسان وين انساني جهه تايبت منين جواكي مثلا لاوروبا جي وحشي كابيتاليزم هرتم ولكن الكولونياليزم هرتم هبويه ها
yani bereci em bejin vakti kar xebatkari xwe ev xwe la Avrupa xebitan diye cuda vakti çiye elmas Afrika derxistiye wan cuda xebitan. Mesela yani Disa şirket Fransızı mesela disa hemen şirket li Avrupa'yı embejin saata ve $10 li Hindistan'ı yanjı li Asya'yı roje $10. Ednigari be ev dike. وحصل او كك مهمه يعني بامن او سرمايه او بتشي هلبرينه بله. او رازمانيه خو لكربك دكيجا استدا بك دكيجا قاددا بك امجن بيديفيا جواكا كرد بتشي هي نه مثلا كو او سدي سات او تني کارا خو پری بریکا خو بفکره تمام برا کارا خوشی بفکره برا پری بریکا خوشی بفکره لیل گورا پیدوی جواکا خو لگورا پیدوی گلی خو اوی چه هل برینه ام بجن جواکا کرد پیدوی اوی بچه هیه آلین استراتژیک و یعنی ام بجن هنه که هل برینن او که هنه که هل برینن جهانی هنه جبونا 5 سال بشون خو آماده تکن اوی پیدوی بچه هبه خلوه گوره آماده تکن تزانی ام بجن ایرو مثلا استراتژیک هنه پیدوین استراتژیک هنه ای سرکه هنه مثلا انرژیه مثلا خوراکه مثلا تندرستی و درمانه مثلا اندستریه مثلا تکنولوژیه هشی چیکری و مثلا yazılım جبونا yazılım ولاب کردی yazını zanım bejim çi جبونا وان yazılım tekniki kompütür و ام بجن تلفن و گله کی تشتی برنامه‌گری گر کو سرمایه کرد جوی علی و خوی او کی به خوی استراتژی کی به خوی هلوسته کی نتوی به و الگورا پیدوین جواکا خو رازمانی خو بک سر مسر شعبی ما یعنی هنه کی تشتی وی مرد کاره حتی نجی کی دا قبول بک و مثلا کو چما دولمند بو چما کو زنگین بو چما کو پری وی بو یاجی بچواهی دجی اما وان تشتغل عالیه کی بلن باشد و پیوانی تدبیجی دا دیسا کردبون و نتوه و ناسنامه نینا تدبیجی دولمند دوی باش دولمند به تدبیجی کاری خوب باشتر بکه یعنی تو بحثوید لگورا که پیدوین جواکی برا تف بگره برا لگورا ژاپونا تف بگره وقتی کو işçi کارکر خبتان ده از دبیجم و لگورا پیدوین باشم ملت برچیه نکام مثلا اموی بیجن از بخوش یوک خباتکارک دو ارگانیزه سانایی ده شغلیم yani demek ki tu muçeya her kim asgari ücreti لسر ملت فرض دکی دوری دا پیوانک انسانی ادینی نکو تنی او مثلا هر کس بویان سر بلنده دبیجه یکی کارگه هک وکر ست کس ویته دا بشغله از وی فهمده که مثلا از وی کسی که گلویر شغلیم ایوه چقدر اشته بپرسیم یعنی تو او که تخوازی ست کسی با اسکار کمونیست تخوازی ست کسی با موچه هری کمتر ست کسی که روژه و هفته دا 6 روزان بشغله ست کسی که دروژه دا و 9 ساعتان بشغله از وی فهم دکم امش بیرون کارگریه که işletme که ترکیه عمره 12 ساله او تشتی که تدبیجی پر قزنشت که و نظام چت که کتخواریه دکه کدا işçiye رودنه تدبیجی yani جبونا Türkiye bejim yani ortalama bence emreki işletme ki 12 sala. Pişti 12 sala ev işletme iflas dike diçe çünkü jiber evke. Lugar da asta profesyonelliği da asta cihani da ko bence kargeriye ki ev ça be brevebirin duy asta jiber ko evke tine heşmendiye ki tine profesyonelliğine o em jibir va nekin yani Türkiye ere şirketin navnetevi hene le şirketin global tine لکردستان شرکتی ترکیه گلوبال حبکی کوکاکولا ام بجن تونل ترکیه حبکی سامسونگ تونه نظام reklam هم بکنه هر حالده نظام شرکتی بی هوای لترکیه تونه çünkü اوکی mesela اوکی mesela کو aslında o seride baskır jbniva vi kari hin nebi natiye bedestin devleti va hatine ukran jorda hatiye avakırın ku jorda nat buna avakırın اوکی yani ana ha da asla اوکی da asla navnetevi da asla gerduni da asla global da اوکی kabuna şirketin Türkiye buna ija heri xrab هری خراب مثلا خود هم جد ورده سرمایه کرد ایرو سدی سد شبه سرمایه ترکا دبنه باندورا ویداد بینه حتی باشه شما جراد به سرمایه کرد یعنی تنی جبرکو خودیه و کرد تو به سرمایه کرد ولاد پاریس و بدل جدیده بله yani em kabul جبو همو کسی نباشه جبونا همو کسی نباشیم yani elbette ki جبونا همو کسی نباشه لی ایرو که ام ویم جاره نقاش بکن دیمه که تشتک هلو مم نقاش کن در دوره که بیا هوای ریالیته که بیا هوای لو ما کم ویم جاریش مگرتی دست و کم خبات تین کرن yani مجاره که گرینگه مثلا تانجیده اوه yani اویل گورا پیدوین جواکه به اوی خواسر به اوی تشتکی نو آوا بکه ریو ری بازه که نو هل برینه و رازمنی بکه آن اوی
تقص بشو به وکی سرمایه ترکا او خو بشو بینه و او خدمت جوانه بکن انا ها سرمایه کرد ام قبول بکن خدمتش سرمایه ترکت که آجنتاتیا وید که بایتیا وید که یعنی جبونا وی اوت که جبونا وی هلبرین که یعنی چه بجم هلبرین که فاسونه اجی واره بجم ستاتو تنه بتنه شرط خاص بوده تنه بخواز اجی ستاتو تنه به یا جی وکی ده تکیلیه مثلا سیاسی ده خورد نیمه و چه جوسته به مجبوره بور و گریبه ری بازه وی ولاتی باشه دستوان بردام سرکانی کیه به بتونه تقدیه رستکار باشه بردام بکنم yani mesela evet aslında vakti Persemi yanlış bu. Kürdistan'ı vakti mele de narxina mesela hava jani zaman ya emji diroke dixinin vaki di diroke velatê din jem gavam dixinin Kürdistan aha Kürdistan taybetmendi ve hertim heye ji bo vakti gavam mere çareseri di fikre emne mecburun şablonên vekî din mesela re bazı reya sosyalizmi meci ev biye. Em dixwazin mesela em dibêjin xelas ne em dibêjin çareserî di nav vî çerçevede o zaman wek bijîş çawa reçetekî de çareserî jî reçete ev e ya jî saziyek ya jî karkê ev dibe hemen ji me re reçetekî ev bikin. Jiyana Kurdistanê ya jî rastiya civaka Kurd li heme têra wî nake. Yani têra wî nake em viya dibînin. Mesela anaka gavka dici veki dici bername de me xeberde kapitalizm mirovahi xera kiriye civakê xera kiriye xwezayê xera kiriye bine xwezayê em hiç xeber nadin mesela anaka kapitalizm ji bo zengî ve ji bo berjevendiya xwe her tiştê ev nekiriye mesela netev jî ji bo bikaraniye yani bere anaka ve ani zaman netev çawa avabiye velatê jî dijî ew bike yani yekî fabrikayekî ew de mesela 12 saat dixebite neteva wî zimanî wî nayê bîra wî dibêje ez debara xwe bikim ya jî ez jiyana xwe berdewam bikim ya jî mesela êku dibêjin kolonyalîzm hebû mesela Fransa ya jî İtalya ya jî em bêjin İngiltere diçû li Afrikaya ya jî li Hindistanê ew dikir bi çi şert û mercan dikir li Kurdistanê rastî çi ye anaka petrola me diçe ji xelkê re naçe ava me ji xelkê re diçe naçe genimê me diçe naçe em anaka nîsko nokê xwe dixwin naxwin eviya hem politikaya devletê alî diçe em jî razî bûne êdî em jî naxwazin erdê xwe biçinin werin em viya jî xeber din em dibêjin ez ê bibetilim ez ê hîna cot bikim hîna ez ê biçinim ez ê ew bikim û ez ê jê tişkî bigirim û ez ê hem xwezaya xwe xera nakim hem em bêjin ava xwe zêde bikar nayînim kapitalizm vana xera kiriye mesela komînê de ez ê werim mir li vir mijar tiştekî din vê dere de em dixwazim ez müdaxale bikim niha ev mesela gundî çima çandiniyê nakin çima êdî sevalkariyê nakin erê baş kerem yani anaka mesela komün ya jî kooperativa vakti hertim ew dibin mesela xeber heyê varî roja dudu em dibêjin em komîn ava bikin ya jî kooperativa ava bikin ev ya jî hertim wek şablon tê ew kirin bikar anî yani wek sanki şablon ki heye em ê ya bikar bînin civak xelas bibe tiştek werê tune ye yani komün bûn ya jî kooperativ ya jî hatina ba hev mesela dîsa bûna civak bûnê ye yani tenê kapitalizm ji me re dibêje xwe xelas ke tu zengîn ve çi dikî bike ne are anaka ciwanê me zanîngeh dixwînin bêkar dimînin ew dibînin dibêjin ez çawa zû dewlemend bibim erebekî bira lüks binê min de be telefonan bira lüks bibe çi dike civakê nahesibîne ne are tenê ji bo xwe ya jî weka xwe tê ba hevde ev ye dawî çi dibe em dibêjin civak riziya ye çima ji bo ku herkes dibêje ez xwe dewlemend bikim ez divê jiyanê de erê takê kesî derket pêş herkes takê kesî derket ev pêş jî ayrı yani ev jî cuda din ne ev hiç tişkê din ne yani kapitalizm ji te re dibe têr nebe yani qedehkî di qedeh sê pîvanê tune yani tune mesela kombûnê hatina ba hev de ya jî aliye aborî de bi hev re hilbirên naxwe ya jî tiştê ku kar û xebatê xwe de afrînî bi hev re ew bikî mesela em cana rojava mînak didin ama çalozî jiyanê li wîran nake mesela çalozî tenê sistemê wan ew nekiriye mesela nêrîna zayendî wan anaka wana jî derdikeve pêşa wekî din nêrînê li aliyê de rê û rêbazê reya sosyalizmê de me de cî kiriye cuda
eva kapitalizm nerene kapitalizm ku durhime de çi xarabı çekiriye cuda. Ali edici sistemi yani biciye ki şerna gitti. Jiboye her tem hem mesela aboriye de hem tekiliye cevaki de em anaka çi haber bidin redert keve viyane var ama reçete جريخستين كيرا ياجي جي اوي كيرا ولا رچته بدمه زي دروجه د جوي مثلا خلاص بمیم جتنه gerek herkes باش ve تشتكي وساجي هي يعني خباتك نو لازمه كاركي نو لازمه ام نكرم بيجي كابيتاليزم وحشيه يعني جي işte Kurdeci çıkaz jiviyan zararı bebinin ve bebinin em nikarin tişteki bükün em ne olsan mesela emcil ve heremi de sıladarın ne olsayı bajar desti medana vanam reve dibin dve emri u rebaze ki bebin desladariye heye hat roş gidete er rast linka ev ya ciddi ev pevajoya aşitiye jeye kalek ji çuyina kayumana yani mesela statü cumaliye siyasi harekatı nikaş kirin jiber ku van işte belki minakda yani jibo sarmaşık kabata hakir goha kuz gızal amedeheye eme çabkin herkes bir habatkar ki de ve rakabede ana ka jibo ku tagzan ki ev ditiye trafik ditiye te gotiye bir alikari bidmi yani ya bine berçave hatta 10 lira da ana ka hem şkari avetin hem de haro dadgahı haro tedbeci wala mitişki var ne kirbu mu 540 lira da ecberveş karatma yani demek ki ne deslardari statüyatı xabatatı siyasi azad ne be tecrübe gızaniye ji bxabiti tkari evet tkari bir terörist başı çareseriye kutu dibêjî berê desthilatdarî pişta xizanî na ne öyle de dehila statüye de jî ve öyle de gerek siyasi de ji bo van xebata tkari bi azad bimeşînî divê hele de jî heval got mesela tenê mesela aboriye hede hemû Kurdistanê devletmend bikin davî keçi ve nabe aliye statüye de aliye tekiliyen civaki de azad nikari bir meşi çareser ki yacı bir devleti re sistem ki ava ne ki evata hertim bertekek evere sekinandın peşnaç yani tane abori eme bir mesele tane çareser bikin naya okir bale tu sevi mesele şu xazi beji naz seri David işte bejim na rahi Çin'i ne tane aboriye bale civak hemu aliyen civak Marx wisa penaset ke her tiştil ser aboriye avat ke ew heşmendi meraj çebiye le em iro tişte gidin de bejin o hemu civak nasi edi bitişti bejin bere heşmendi heye heşmendiya netevi netevi yan heşmetli bukhar naha jiber ku Çina serdest ya sermayedar ne tenil ser abori avad be peyvist meriv rehe ve Çin'i çav avab ke yan Çin'e denji naha civake travmatik em bejin yan civake tesira olil servan hene rehe netevi yani civaki ku em bere bas bikin cana derbaz peşe Çin'itiydi be gerek em ser ve sekinen em civake ke travmatik ne ya iro bi set salaya yani tişte gatiye ser civaka me ne hatiye ser kesi belki minaka beher avay beli jber be ki iro eko karsaze Kurdistan dal amedel ciyedin ev eş evji qasim ekşan diye zarewan hat ne kuştun malewan ji xarabune bez mamewan ji çune nizam çi bune bune jber be ki tişta kim ne tane اخلاقی kolonyalizm yan kapitalizm xarab kiriye ew hemû civakî heye merve li hember wî jî bixebte tişte gidin keme rehine tewî keme gerek ev were kûrkirin çünkü di nav Çîna da di nav beşên civakê din da di nav baweriyan da tişta hevbeş rehine tewî gerek ev xurt were ava kirin ku ev xurt ne ava kirin ev pirsgirêgin yek jî çareser nabin ez bixwe nebawerim bi mantalite Çînîtî tenê
تو tiştek çareser nave. Bu modeli Çinî yan modeli em bêjin li ser kaxez pir idealize kirî pirsgirêka Kurd yek çareser nabe. Erê em ê ew Tekoşînê bidin, em ê tekoşînê bikin lê gerek em vê tişî jî bizanbin. Ya do emin gerek em vê jî bizanbin. Ez bixwe, ez bariya xwe dijim ne bawerim ku dewleta Tirkiye bê çareseriyê. Çareseriyê ke ku em bixwazin tune. Ku hinek tişt çêbên jî ez ne bawerim ku ji Kurdera statiyek şart û mercê îro da çêbe. Konjektür jî ez ji vêra avana. Belê ji xwe Ji gotina ber xwe bîra neke ku dewletê çareseriyek bixwasta ev şerê 5 salî û ew lêçûnên ku lê hatin kirin ew mesrefa ku hatin kirin bawer dikim niha asta civakê di warê dewlemendiyê da pir li ciyekî jortir bû. Rast e ez ji ber vê dibêm pêwîst e em ji daxwaza statiyê nekevin ev yek. Belê. A duyemîn em di aliyê aborî da jî di qadê din da jî tiştek wisa çêkin ku dewlet kengî kêfa xas nikar bi herçîne. Tiştek ku ser şaredariya ceribandin wisa bûn. Kêfa wan xast weşandin. Îro Ew sazî wê îro çi îro CHP mînak bide. ez ê bêjim. Belê. İro CHP kêderê de yani partiya duyemîna Tirkiye heta Belê. dikarin bu yekemî jî ama dixwazin nava royek da belawke dike yani. Belê. Dike jî. Ev hişmendiya vê dewletê wisa ye. Ev tiştekî em sedî sed ku bi ser kevin formüleke wisa ez nabînim. Erê. Lê hinek mînak di dünyayê de jî hene û em jî dikarin pêk bînin û li ser wê em dikarin ji îro çêtir bin. Em dikarin derbazê pêşiya hinek tiştê hêne baştir bin. Derbazê pêşiya xirabûna civakbûnê bin. Ev çi ye? Mi got civakên travmatîk yek civakê hişmendiya olîtê de hene du di van da mînakê wan hene. Belê. Mesela diaspora Ermenya yani ji Ermenistanê re dixebite hemû dewlemendin. Belê. Xizan jî hene. Em bêjin diaspora Yahudiya. Di nav Yahudiya da rahekî din jî heye. Di nav wada torek jî heye, torek hevgirtinê heye. Sistemek heye. Sistemik heye. Sistemekî wan heye. Erê xizanên wan jî hene. Em nikarin bêjin hemû dewlemendin. Di nav İsraîl da jî diaspora jî xizan jî hene. Lê tiştek wiha jî heye. Kêderê Yahudiyekî birçî hebe dewlemendek destê wî jî digire. Belê. Ev jî rastiyek e. Îca hinek jî exlaqê dîrokî hene. Ê çandî hene. Eval besa Japonyayê kir. Belê. Asya başûrê Asya hemû sene. Japonya, Kore, taybetmendiya wan se. Ku diziyê bikin diçin xwe Dikujin. bikin. Xwe dikujin. û di aberiyê de hene exlaq hene. Yani exlaqê civakî ê malbatê doan de heye ev ava kirine. Ez ji ber vê dibêm hişmendî ku meriv xwert ava bike ji aboriyê ji tesîra aboriyê zêdetir e. Ji xwe tiştek dinî ji dest me de tune. Em nikarin aboriyeke tamamen xweser ava kirin. Lê tişta me de kêm çi ye? 30 salê dawîn da me siyaseta aborî ava nekiriye. Îro jî nav van komxebata da jî ez rengê siyaseta aborî nabînim. Ji re ekonomî polîtik dibêjin. Erê. Ev tenet Kurdistanê da. Pêwîst e serî de ev çêbe. Em ê ser kîjan esasa. Te tiştek em dibêjin xweşin. Belê. Her du beşdara jîn gotin mînakê xweşin pêwîst e ev çîn wiha be û êdin wisa be rast e. Ev daxwazin. Lê pêwîst e daxwaz bibe sistem. Çawa? Ez mesela sistemeke qarma pêşniyar dikim. Tevlehev. Aliyekî de çi ye? Aliyekî din meriv dikare kooperatif ava ke û kolektif ava bike. Firka kooperativa û şirketekî ku di borsayê de hatiye qotekirin çi cudaya wî heye. Ew jî hissê xwe yani tu cudahî tune ez bêjim ji aliyên aborî ve mesela hinekî tiştê din kooperatif erê lê yani ji bûna pergala piyasa serbest bêjim şirketên herî mezin çixû ûnzanin di borsayê dane Erê. tu firka wan û kooperativa ji hev tune. Di wir da jî şîrîk hene, gelekî şîrîk hene, di wir da jî şîrîk hene. Kooperatif saziyên biçûk in. Saziyên biçûk in. Kooperatif biçûk ama mantık aynı. Yani bi Man- bütçeye mantık gerek aynı. yani Ben bir sevmem. bir Kalita hevkariye. He- Mînakê rohilatê Ewropayê meriv dikare berçav bike. Ew yek. Mînaka baskê balkêşe baskî salê 5-6 da nas statiyan hew çaxî tune bû. Wextê li hember Franco şer dikirin di nav wê qirê da
kooperatif mezun avakir. Em dikarim kooperatif navak diyeceğim dikarim lepkin. Çi bu? Mesela karxane avat kirin 1000 kes aynı serhef xisne xwediye vederi. Dibe, evan tişta merv dikare bike. O ev kes nikare be avayeki usa berbiçav jehre ser. Merv dikare ava bike. Lê ji vê zêdetir tişta ku ez pêşniyar dikim siyaseta aboriyê pêwîst e li ser mantalîta netewî were avakirin. Çawa? Ez bim karsazekî rast bixebte hinek heşmendî pêre çêbibe dixwazî xwe welatparîz nebîne jî dikare ji vê bajarê re xizmet bike. Dikare bike. Çima? Ku pêşî li koçberiya karsaziyê bigire pêşî li koçberiya sermaravandina sermaye ya sermaye ya xebatkara jî Xebatkara jî. heta Kurdê me ji Rihayê ji vir diçin li derya reş hûn lêdanê dixwin hem şermezar dikin hem nizam çi dikin û hem jî mafewan dixwin bir vir bixebtin. Ev revîna sermayeyê jî politikak dewletê ye yani. Devlet de ama Devlet mesela li vê de teşwîkê nade, li vir krediyê nade. Mesela karsazekî wisa gotiye. Li vê de serî li bankayê dide kredî nade, navenda şirketa xwe dema dibe İstanbulê di sê rojan da kredî ya ez werme wan ka Belê. ez çi pêşniyar dikim. Na pêwîst e em vî rihê ava bikin. Li ser rihên netewî. Belê. Divî tişte çi heye di navbeyna Çînan da xizan û sermayedaran da hevkarî, alîgirî û piştgirî. Mer evî bide çêkirin. Ev mümkün? Mümkün e. Çawa? Yani sedî basa sedî nakin. Karsaz kara xwe parve nakir. Mit serî de ji go kar parvekirinî ne. Evet. Basa rahekî kir. Evet. Basa rahekî avakirina rahekî kir. Mesela mînakê wê hene. İro di Bakurê Ewropayê da. İsveç, Norveç, Danimarka, İskandinava'da. İskandinava'da xizanî pir kêm e. Ev ne tenê di aliyê aborî de mezin bûn nîne. Biryarê wisa girtine. Navê wan jî niha nayîne bîra min. Navê wan jî hene. Biryar girtine ku ji bo xizanê xwe dexne asteke din. Yani pêwîst e em jî di vê civakê da berê xizaniyê rûreşî û şerma vî welatê bin de xuya kirin. Bi her kesî. Bi sermayedara jî gerek bizamin ev rûreşiye ev şerm e. Ev tiştê ku digol gunda şerm bu yani herkese destek Ew davê çanda me ew rih gere ew rih Ji nû ve bê ava kir. ew rih gorê îro were nûjenkirin. Yani şu ez dibin modernîzma kurdewarî ev e. Vî şeklî were avakirin. Modelê van mero gerek pêwîst e ew bike. Em vegerin ser kokê xwe berê. Modela tedî ya Norveçê wan welatê din jî meriv berçavara derbas bike çawa van tiştan heldana dest. Yadine çend sal berê Başûrê Kore yani Koreya Başûr kete nav xrizekê mezin mînan Yunanistan hinek welatê dinê. Yunanistan 10 sala pêra ew kir hêjî ji nav derneketiye Koreya Başûr 2 sala ji nav deket. Çima? Hevkarî û alîgirî û nizam çi? Tiştekî kampanya wisa dane xuya kirin. Ew axlaq ji wan re heye. İro ku em vegerin dîroka xwe binêrin, dîroka Kurdistanê de vana pirin. Dîroka Kurdistanê da yani komxebat yan em bêjin hevkariyên civakî yê mezin hem de olî hene yani baweriyê de hene. Tu dema erdhejê de heye dema mesela şerê Kobanê da gelek ciya da jî vê civakev nîşan da Ew heye wek alîkarî. ew heye kevinin. Erî. Ew heye kevinin. Mesela di Kurdê êmeyê çi digotin jê ra êmeyê Yarsan da. Erî. Belki de êmeyê Alewî da. Hatta demekî mintika Berzan Naqşibendiya kolektif navxwe dava kiriye. Erî. Ji bo li hember axa jî kirine. Yani bana hemû di dîroka Kurdistanê de hene tiştê kolektifî. İsyanê kolektif berê ewil di Kurdistanê da gelek çê bûne pirin. Yani ev di rihê civaka me da heye. Ama pêwîst e em evî rihê berên nû bikin. Niha em kîjan mijarê serekê heline dest ew girîng e. Pêwîst e serî da ev mijar were ava kirin. Ku ev mijar ev hişmendî nê ava kirin her tişt wê bihele. Aliyê civakî de jî, aliyê çandî de jî, aliyê ziman de jî her tişt bihebt. Pêwîstî pê heye her kes îro dekeve qada. Entelektüel ne tenê
لجيك روني بنفيسا وبيجا هم بخون النا مخابن ورد پسکری الناف بوزاجی ورد الناف ده جيب جرى بله سياسة بيشي الانتلكتوال نجرة نبجد تو كنت مني ورا نا herkes tebbe herkese tabi bir karibke بله وحشمن دياوي تدي ديانة تبي دام بنيك ديدن herkes دبك جدا جدا بجلورا ام بله. جواك يكن فكر وجداتي دبي مجي هبن يعني بله بيشي ده جرك ام ابي جهر التحمل بكن بله نب نيني تاني و ام يرو جواك كردوسا يعني تشتك يان باشه يان نباشه بله يان از آلی گرم يان جيل همبرم وصل نابه دجبري نابه از آلی گرم اما از رخران جدكم اشاشتي وجد بينم همبرم تشتك الدنيا بيوستا حمو بهبره وبن بله دنا بين خزان و دولمن دا يرا پرور ناوا کرن پرج سروي اساسي نام مثلا قوادن برسوات يعني زمان gelek ام بجمان تكستيلي واندن سال نودي کوچبر بونه و هنک نی کار بونه هنک سرمایه که دستیان ولاد زبرنه ام نتنی بحشی ام هرن الویدری همان تدی او وسط بيجي جبكري وسط بيجي روك تكسيل كند آمده وبو اول نویسی بو روزنامه چه بيجي Evrensel bir gün. evrensel نویسی بو و هاتنا کردستان جبوی که چینا بن پی بکن بله اف حشمندیه دولت ترکیه تتخازی کرد کوچبر بن تتخازی خزانه کرد کوچبر بن تتخازی سرمایه کرد چه نبه سرمایه کو چه نبه شو جواکا نتو چه نبه آوان نبه یعنی به سرمایه جواکا نتو آوان نبه سرمایه خزانیه یان امبیجن سمریج بخاراتینه لهنک تشتید نشتینه چه دینه جیه کو سرمایه دار yani sermaye çeybe doktori heri başı öyle bin. Hemen neçne bajar edin yani devlet edin. Yani embejin mühendisi başı öyle bin o hünermendi başı öyle bin ki dve arnigariye da jiyayet işte ki baş afran diye o vegere servi. Adı emin şartı merci vegere velat dema peşime ve zedeter peygamber. Hatta az باورdi ki از yani باورم که ترکیه جب خازنلرن آف خلاص دوه گرمایا گردونی devre jiyane kem dike 20 سال şunda Kurdistan hamu ve be devra çandiniye ke modern ve be yani cinema de diro ke de jo say zani vedera weke cenneti yani او tujver de spekri او راسته لی شرط مرج جهانی گردونی ویتشتی بخوراتینن yani ku evi heşmandiye ki merve bida avakirin evi çebin le çeb merak yeme naf sermayedar medaji sermayedar ne tane bir khazana rawsaya duhab sermayedar hefkari wajib evar serxani behevran na varuj hevran na haber pişte hevdikin yani juwi Hasudiye. Mesela Hasudiye. çeşmendi. diçe heşmandi em heşmandiye ki biz bu hef par kurdevar netevi kurdevar netevi ava bikin دست خوش دخواست استاتین نکن و وان اوه مدل قارما مرد کاره وانا حمومیا زیاده جوکه لینا حوجه او بکه مروی گاوک پیشتاتر به از نابه موی هرتش چاره سر به فرموله که اوساتنه لی مروی پیشیل گلک تشتا بگیره yani بله. از اوسات فکرم gelek spas suat edxwazim bahsa ki bim te nava xiftina xuna bahsa başur kir niha piştî notu sisiya ku lweri statüyek hata avakirin û taybet jî piştî 2000 nîvdewletiyek heye lwê derê federalizmek heye û lwêrê karsaziyek jî dest pê kir yani lwêrê kapitalizmek jî dest pê kir lê em dibînin di vî warî da tenê duwarê înşaatê da û hindek karan da gav hate avêtin û lwêrê jî sinifek li ser vê hate avakirin hemûnî xweş û xweş bo Amedê jî tê gotin hate avakirin û dervê wî me em bêjin fabrîqe karsaz û tiştê dina nehatin avakirin û ew girêdana bi derve Peki wan ji Türkiye erê tê bîra te tedî Erdoğan got ku gu ez ê deriya bigirim hûn sê rojan nikarin debar bikin tu dixwazî çi Tam bêjî mesele evet min gavadin got belki başnaha tifam kirin mesele ko ew sermaye bilindbûna bînaya em bêjin ne nîşan azadiyê ji Daişê wan parast
اری نه او پرست بنا داعش پاراست اری اف بنای می انا ها كم لآمد لباتمان للرحي ولقلك باجر باكوري كردستاني مج قايمة ونظام تش باراسته يعني لازمه او سرمایه او تشت من قوادون جو كتر زمانين استراتيجيك جبنا نتوا خنكي تایبەتم ji bo باشوور بپەیوە بله. روشا باكور جي همان تشتا باكور وباشوور دنيا مسألة سرمایه و جيانا سرمایه دار و كرنين وان و فيزيون وان مخابن يعني قال كي تشو بنهف يعني تشتي كنت الباكور الهول رمزاتك وتشتي كنت الامد رمزاتك تو برجو هي او كترنا هولری دستلاتیک هی ستاتویک هی اما تشتاكو ام دوين ستاتو لوی داری هي تمام او ستاتو هي اما ديسا كاركترنا هاتيه يعني مثلا كاركترنا هاتيه غارت مثلا كنت ديسا جوردا هاتيه كرن ديسا مثلا كنت حسابي سبي دسبا نايكرن يعني مديت يعني ديسا از بيجم يعني او بنا كارين استراتيجيك رازمانين استراتيجيك لغورا بيدفيا خو يا اوكي ميناكا اسرائيل اللي برشاوي ما يعني اسرائيل بنا فكر شافكر يعني دولتك حفت 8 مليون تشتكي او قصه بتشوكه الخريطه اوكي ميزتك نقشه جهان ميزتك اسرائيل نابيني يعني وكي نقطتك وكي خالك خويايا اما هلا هم بر 300 مليون عربي خود باريس نوصا خب شو هيك باريس يعني كردا حمو بريخ ودرفت خو سرمایه خو چوكر اواهي بنايه يعني ايرو هل اوكي كيه پیشبرك هي لامده جبونا یا کس دهی جبونا خانیه کی 5 سال به مال کی 5 سال به دبی ولای خانیه کی اوکبو کیف بود در باس خانیه کی نود به يعني مثلا تامجي مثلا کو او وحشي کاپیتالیزم یاجی کاپیتالیزم کو هش اوكي تشوا مره تشكريه هشكي ميجيكي تشوا مره تشكريه تاني او توبما او جواكا كو تاني صرف كرن تكتم توبلمو دبيجن يا تاني اموي عاليه دبينن يعني اري عاليه كيما اوكي عاليه كيما كرد نافز دارو كيما نظام عقيده ديلان نظام تشي ام كارن السياسه دا واتكو اوك بف المتروبولين تركيا جي بكم كارن الناس لما خو ببرسن بباريزن دي ام بيجن ام كردن بكرديه خو ام كارن بيجن ام سربلندن ونظام تشي ام بيجن ليه كرنين ما خباتا ما هشمنديا ما نها هشمنديا ما 10 سال بري ام 15 سال بري 20 سال بري 30 سال بري ويرو تدي بري يعني او هشمندي مسلكو جواكا ام دبيجن جواك رزيايه دا جنراسيون او باخلاقيه كو جواكا دا هاتيا افكرن تامجي مساله اف يعني بيشبرك كي د مساله صرف كرني دا بيشبرك هي مساله سرمایه بخون كارم بين باهف هنا كي كومالي وان هنا جبونا دما وان كومالاكو هل بجارتني وان شد بكم ببينن قريجي وكريتيا كوتي كريج جبنا كو ابي دارين حمبري تلفزيون ياجي تشابمني ابي سي غوتم بجن يعني تشتكي جيتنا يعني دوي كومالي دا ابي بروجي باش بك بينه يرو سروكي سازيه اسنافا ود بيجي برا سياسه تكلي كاري منبه ام شخرا البجاتني خو بكن يعني سياسات او زانن يعني هنا كمان هم زانن سياسات على قدر نابه تبش نهار سياسات جيتنا او بخجي بهفناكن يعني هم زانن كتشكن وتشتكيدن هنا كس بتايبتي جل امده يعني هنا كس هر حال 20 سال 30 سال 40 سال ام بيجن لوي كوملي ياجي لوي سازيا او اصناف ونظام تشو لوي دري نات الصنديقه هروساي لويري راس يا صنديقه فلان ديسا اداره بن يعني ديسا اداره مثلا اصناف ده مثلا كارساز ده شخو تشتكي وصار ونشتي اوكي يعني اري سرس حتى انا يفرق جبنا اوكي جبنا تركيا وجبنا سياسات كرشي بس ديمقراطيه تكون ونظام تكون لكبره بشي فقر من حالي خوب نيرن يعني يعني حقا مساله اوكي ده مساله جيانا واندا يعني او كن يعني احنا كي جاي متكرم باش والله تدريسات في تفكير دا يجدر باسبون هنا كي كارساز ما تحرر الجيانا وان مزكه سديسات هاتيه غارتن يعني او تشتين او نرخن كو نافا في جواكي دا يجي نافا في تفكير دا قلت سديسات دوري او كي يعني سديسات دوري وان الخابيه اما هم خابن خو اوكتك خوکی ولد پارشی تحسبینه و هاوی که گفت جمالبات خدای حتی ویبخو بدل دایه یعنی هنه کی کارساز من میکنم بچم یه سالا دی گرتیگه هدامانه مجارین سیاسی دا مثلا نتویدات گرتیگه هدامانه لی ایرو سرمایه که جدی مرد کاره بچه دست وان دایه لی اما ها کرنی وی رابون رو نشتنا وی هم مثلا آبوری دا هم مثلا جیانا خدا مثلا جواکی دا
tamamen dure ve civaki dure ahlak u rabun u runişna ve civaki maya yani. بله رزدا هلیا تشتك لتركيا هي تدي اف دولت پرانیا جواکی پرانیج یا خزانا وک دپویا دنگان دبینه او آلیکاریه ددوا او ایدی جخو چینک چکری مروف دکاره بیج yani çinek به حکومت و گریدای چکریه او her meh وانا با آواکی به چند قروش پریان آلیکاریه دده او بخو و گری دده شارداری ما دهنک واران da دکارن بیجم مدخلی وکرن لگلو افتر دکه یعنی مروف دکاره چه چاره جویان را ببینه Yani devletin serdest de eva xwe sistema xwe de qet naxwazin xizanî ji holê rabe. Yani ev kîwan sistem kîwan were tune. Ev ji bo hilbijartinê pêdiviyeke yani. Ne em bêjin Avrupayê kapitalîst modernîtê ê ser jî yani devlet de karaktera wî de ku em xizaniyê rakin ya ji bira însanê me ku ê birçî nemîne politika wan were tune. Politikaya ku ê ku tu dibêje alîkarî mesela alîkarî li Tirkiye aslında pişti AKP pır bu. Yani de partiya AKP sistema kadar runuştandı. Bereci hebu. Despekeli Ankara'yı İstanbul'dan destekli. Bereci mesela Sosyal Yardımlaşma Vakfı nizam çiçe hebun. Yani ez her tabi minak ettim. Vakti ez çüm liseyi noti bu. Kelaka mekteba me ev hebu. Vakfavan hebu. Ya zaroka evji xwarin belad ki xwarin germ belad kirin. Ya zaroka dişandın ya pirek zaten rüya xwedi girtin. Yani fedi dikirin. Yani jibo kucur tişki distinin ne dixwastin civak wan bibîne. Ama em îsal dibînin pêşiya kaymakam, pêşiya Halk Bankası, pêşiya Vakıf Bank her vekidin. Mesela heqê zaroka yani wextê tu dinarê tu dibêjî wele devlet politikayekî baş ew dike, xizana destek dike yani alîkarî bu an dike. Ama li aliyê de jî em dibînin bixwe girê dide. Beşik civakê bi temamî bixwe ve girê daye. Bixwe girê de yani wek bi gavkadim mînak de dema 2019 de hilbijartinê de em gundan digariyan mesela ciwan tevle qehwe rûniştî bûn yani me digon hûn çima naxebitin ya ji hûn karkî nakin ya ji en azından gundê ve hinkî mesele pirsgirêk hene hûn karin yani ne ew were şaredarî were hûn karin mesela rêyekî herîye nizam çûn karin çêkin digo çi hewceyê yani ez çandim bikim ez eviya bikim devletê ji min re 1000 banknot dide min ev ya têra min dike ez çi hewceyê bikim yani hem ji hilberetînê yani ev jî dûr dixe hilberînê jî dûr dixe ev ya politikayê devletê ama destê ev AKP de ev ya ev sistema bazı jî ya bazı jî heman tiştikir yani hem li Iraqê hem li Sûriyê bazı jî heman tiştikir. Belê. Bazı ki yani ez evê rêxistinên wan ya jî tekiliya wan zêde nizam bazı ya jî Sûriyê ku berê em bêjin 2011 hinkî ji evê yani Sovyetler Birliği sistem ji wir girtibûn en azından hêla tenduristiyê me ew dikir ew sistema xwe motabat ji wir girtibûn ama mesela alîkariyê û mesela bixwe girêdanê eveke yani sistemeke bi zanetî li ser tê xebitandin çend hebe me alîkarî bikin hilbijartina da dahat pêşiya me yani li gund û li ewa de jî êdigo em dixwazin ray bidime ama hîn bibin em ray didin mesela ew qartên kesk berê hebûn îptal dikirin ya ji wan maaşê ku didan îptal dikirin ev ya jî şiklekî din rizandina civakê şiklekî din ew tiştekî bu wek bi qerfî di civakê da wek şano jî dihate pêşkêşkirin mesela makarnê û filan arastî ew ciyê xwe dibîne ne tenê pêkenokê yani ev alîkariyên ku hikûmet dike di civakê de li hember wê rastiyek heye hilbijartina da civaka Kurd hinkî wan ew dikir bereva jî dikir yani her tim digotin tamam ev car me alîkarî me perej yani mijar ji dengdayînê wê de tir e şeva dengdayînê dîsa bawan dernet ket ama di nav civakê de jî rizandinek cudatir tîne yani mirov dibêjin nehewce nexebitim nav jiyanê de ew bikim di sê ciya de ji min re pere were ez îdara xwe bikim bes ama wî ew de girêdayê ew dike saziyên devletê dike baş şaredarî ya jî em bêjin saziyê me dikarin çi bikin yani saziyê me
mesela bereci dikirin hani brastici eko ihtiyacı olan hebu hene yani o Evet. malbata hene Yani de bak- malbate de kestine bakabite yani navserene ya da zaroki küçük hene Dve hele de yani gerek civaki vak heval cisim ko civaki baş nas bike. Yani em bejin şaradere niziki 10 sal tine bu 2 sal sar karın cek ve hizmet dike dve eva xwa nüfusa xwa ya ji civaka ko ev led xabite baş binase. Baş Yani binası pivane rast dayını. Pivane rast deyine bir çi şekli here. Yani mesela evci navcı vakiti paraya bira şaradari her tişti bir yani şaradari ev te nasin biraz dur tek evim kar az dur bakabittim az dur bim kar karker ya bir şugulum lur bes ez خلاص غزاني mesela çareserek verici dikin benim ama şaradari herkesi tek kar تحمو آمدجی لور بخابتنی دیسا هم درفته تورتنه اولی کی او تشکی اما اویاجی çare سرنکی هری گرین دناف جواکی de dve bigere و civaka xanaz bige her malbat her şahıs alikari ki cudaya aliye dici dve ev şahs jibu xaze em can ev dikin em dibêjin em çeşmek lûr çekin ama em naçin jwî mehlî napirse ew çeşme ji were lazim e ne lazim e yani kanî lûr ji were mesela li gund ki hertim te li gundekî kanî çêkirine gotina ava ve hûn diçin ser kanî ew dikin çûne av kişandine herkes mala xwe av kişandine Daki jina isyan kiriye gotiye em çûn ser kanî me hevdî didît êdî em ser ve aniye ve av aniye malê êdî em hevdî nabînin ve ev mînak yani divê karek jî bêkirin bi civak nav da bu. Bu hastaka civake û bi ihtiyaca civake were çekir. Berê. Ama mesela tenê alîkarî duê hêlê de nerin nebese. Belê. Spas. Rêzler tedî li Ewropayê dewletê çerxeke sosyal ava kiriye. Li gor wê çerxê kesik birçî namîne yani pîvanek daniye pîvanê Tirkiye niha evê mûçeya herî kêm yani asgarî ücret dibinê birçîbûnê de ji xwe. Ev jî destî kesî nakeve. Nêzî sedî nüfusa Tirkiye nêzî şêstî niha wê mûçeya kêm digire. û dibinê wê de jî birçîbûn heye. Dewlet niha em behsa pêvajoya aştiyê jî dikin. Ew şer û lêçûnên şer û bi salan ku yani wek bombey û em bêjin teqandin dihate mesrefkirin em hêvî dikin ku bi aştiyê ev jî ji ortê rabî yani qine bi aştiyek çêbe ev şer bisekine li hundirê Tirkiyeyê gelo hêviya te heye ku dewlet pergal ku sa çêk yani ji dervê vê girseya ku bi xwe ve girê daye yani aboriyek demokratik ji bo hemû gel ava bike. Hêvî ten wisa heye? Na ez vê bêjim wek tê zanin dewleta Tirk avakirina xwe li ser tenebûna Kurdistanê ava kiriye. Belê. Lewra Tirka ji Kurda çê dike, Tirkîtî û her tişî ji Kurdîtiyê ava dike. Ferz dike herî. Ferz dike. Heta ku civaka Kurd bêhêz nemîne heta qes nebe ji hev da neke dewleta Tirk bitiştî pêşî bernade. Em nabêjim siyaset. Siyaset tenê terî nake. Herî. Siyaseta Kurd têk here ji dewlet dest me bernade. Çünkü ev potansiyela civakê dizane. Dizane ev civak wê sibê bikar ve çi bike çi neke. Ev heşmendî ne guheriye. Di nîşanê heta îro da jî tiştekî wisa Barış şunu tedî behsa wekê dike. Esasên Tirkîbûnê dike. Ev ji yek esasekî Tirkîbûnê. Belê. Ji ber vê em pêwîst e heşmendiya xwe li ser gavê dewletê ava nekin. Dibe ku hinek tişt çêbin jî. Em bêjin çêbûn. Ama em ê çi bikin gerek em bê dewletê bikin. Ser daxwaze em ê bikin em netewekin ev arnîgarî ama ye. Hemû bin erd û ser erd yêmeyê. Êmene em ê daxwaza wan bikin heta dawî em ê fermî jî bikin. Ev mafê me ye. Dixwazim viya çi pênase dikim bira bikin. Heta nawe digo şer heye we digo teror heye ew jî tune. Em ê vî tiştî bikin lê em ji wan jî hêvî nakin lewra em dizanin ku di bêrîka wan da tiştek wisa tune. Yadinê niha ez mesela mînakek bidim. Dîsa ji bo çareseriyê di hilbijartina dawîn da
Tıkaya Pınar'ı da denge mezede bun. Hene kim? Ledi Suriye de kim bun. Belê. Gerek Mirov bide berhev. berovajı biye yani Evet. tersi biye. Ev sedemi henem bu sedem hiç zanım em tahlil Evet. etkin. Em mirov kevne kolanı Suriye kab saziye em hene yan hene gidin Devletî. hene. Rast. El hemberi xizaniyet kin çe hab komele xuda parı yan edin hene. Ev hevkariye devlet eji. Devlet aliye ki Bi da destê wan bela dikin. devlet ana îro dixwaze tevgera Kurd hêzê de ber bi siyasetekî Çînî here ji Kurdewariyê biqete di cîwî jî li hember wî bi siyaseteke Kurdewar li hember wî xuda parêyan hene gidin ava bike. Belê. Lewra min got potansiyela cevakê heta hebe ew ê çavê wî perçebûnê bû be. Gerek em viyel ser Belê tunek berê dixwast tune bike niha dixwaze parçe bike. niha dîsa ya dawîn tunebûne Erê. ama gava herîm gava ewil ew e. Niha di şaredariya da jî rast e derfetê Mekê min û dewletî diçe ser lê ez tişta ku dibînim dûr de ji kêmasiya herîm mezin ya hişmendiyê dibînim. Niha gerek çi hate kirin li ser heman hişmendî were ava kirin. Mesela em diçin malê jinav etkin. Belê. Li hember tundiyê li hember ew ê. Pêwîst e ew mal ne tenê ji bo wê armancê be. Ew mal di heman demê da ciyê avakirina ziman be. Qreşek be ayn. Çünkü ye çanda kevin hêzê de dîsat Parîzê jinin taybetî jinê xizanin yani. Ew hey Kurdmana zêde em dikarin bêjin. û ew mal mala çandî be. Ew mal tiştek dinc di hindirê xwe da biafirîne. Yani Belê. çend tişta wisa bike. Ji ber ku derfetê me tunin saziyê ku hene dê bi her avayê em jê hem feydê ji bo bibînin. derfeta hem jî em civakeke hewceyê her tiştîne. Belê. Yani em bêjin li Ewropayê yan li Stenbolê Türk belkî yan li Enqerê negore ama hinek tiştê wan çareser bûne yani. Belê. Pirsgirêkek wan ê wisa tune. Lê ême heye. Ji bo vê her saziyeke me pêwîst e çend peywira bi hev re bîne cî. Em li ser wê ava bikin. Yani ev kolektiva filan tiştiye, ev ya filan tiştiye hemû ji hev cuda kirin. û aynı zamanda tê desantralîzakirina netewê. Belê. Ev tiştekî Em ew e. ber bi dawiya bernameya xwe diçin. Ez gotina dawiyê bêjim. Belê. Pêwîst e em diasporaya Kurd rast rêxistin bikin. Heta îna çi gotiye me gotiye em şer dikin mana te ava çar xweş ev wisa nabe. Belê. Bira werin ê vir jî ê diasporayê. Bira werin dibistana vekin. Qreşa vekin. Bira werin cî çandî vekin. Cî Van hilberê derfeta cî divê em vekin. ji bo we ava bikin wek şaredarî jî ava bikin. Em pêşkeşî li wan bikin. Erê. û em ne bi rengekî ku sibê dewlet bêje han te çû ew kir rêxistin kete nav na. Profesyonel bin em jî. Belê. Yahudiya dema şerê Hitler'da dema ku çend milyon şan nefrûna şewtan sermaya xwe sedê heftê piştan da Amerîka û Kanadayê. Belê. Duwan şert û merca da. Ew xwest profesyonel bûn yani. Belê. Pêwîst e em jî wisa bin. Gelek spas. Em spas. Berê temaşevanê hêja bi her sê mîvanê xwe hêja ra îro em li ser aboriya heremê li ser xizaniyê dur û dirêj me nîqaş kirin. Ev pirsgirêk hîn jî wê berdewam bike ji ber ku hîn jî wek Rêzdar Cesim jî got statiya Kurdan hîn nehatî naskirin. Ne di Makezagonê da ne jî bawayê fermî ne jî bawayê civakî hîn nehatî naskirin. Helbet ev statû bi xwe ra xizaniyê jî tîne, bi xwe ra gendeliyê jî tîne, bi xwe ra karên ne li rê jî tîne. Me bernameyê din de behs kir çetebûyîn, hişberî ev karana jî berdewam dikin. Di bernamê pêşiya me de jî em ê ser ve mijaran bisekinin îro em hatin dawiya bernameya xwe heta hefteya din hefteyeke din bimînin di xweşiyê de bi xatirê we êvar baş.